Zdravo, mali moji drugari. Čula sam da volite teta Ninine priče i da ne možete dočekati kada će stići još jedna. Pa moram vam reći da me to mnogo veseli. Lijepo je što smo postali dobri drugari i što se svaku noć družimo uz priče. Ako ste se spremili za spavanjac, onda slušajte pažljivo. Nova priča je tu. Nadam se iskreno da će vam se dopasti. Uživajte. Pinokio. Sve je započelo prije mnogo godina u Italiji, u jednom mirnom selu. Tu večer u selo je stigao maleni cvrčak Pepito. Pepito je bio pravi svjetski putnik. Čim je stigao u selo, morao je pronaći mjesto gdje bi mogao noćiti. Bio je jako umoran i gladan. Cijeli dan je putovao. Lutao je dugo ulicama, ali nigdje nije primijetio upaljeno svjetlo. No, na jednom ugleda jedino svjetlo koje je gorjelo u cijelom selu. Bila je to radionica starog stolara Geppetta. Prišao je bliže kako bi bolje vidio. Oduševila ga je predivna soba prepuna drvenih predmeta koji su joj davali dodatni dašak topline. U ognjištu je lagano pucketala vatrica. Cvrčku se to sve svidjelo, pa je odlučio ući. Iako je soba bila prepuna raznih drvenih predmeta, pažnju mu je privukao maleni nedovršeni lutak. Izgledao je poput pravog dječaka, a jedino nije imao usta i obrve. U tom trenu neko se počeo približavati sobi, pa se odlučio sakriti. U sobu je ušao stari Geppetto. Odlučio je te večeri završiti malenog drvenog lutka. Nacrtao mu je obrve te široka velika usta i dao mu ime Pinokio. Čak su se i njegovi prijatelji, mačak Figaro i ribica Kleo, složili da mu ime Pinokio savršeno pristaje. Geppetto je odlučio odmah isprobati Pinokija. Navio je sve satove i muzičke igračke i počeo je pokretati Pinokija u tim ritmovima. Mačku Figaru je to sve bilo jako zanimljivo, te se motao oko Pinokijevih nogu. Ribica Kleo je također bila vesela, te je plivala okolo naokolo u svome akvariju. I društvo bi se još dugo zabavljalo, ali na jednom zazvone svi satovi, a Geppetto skoči. Jako je kasno. Moramo na spavanje. Laku noć, Kleo, Figaro i Pinokio. Kada su već svi čvrsto zaspali, Geppettovu radionicu ispuni plava svjetlost i pojavi se vila koja tihim glasom reče: Geppetto, toliko dobrote izlazi iz tebe i toliko si ljudi usrećio. Vrijeme je da i ti budeš sretan. Tada se približi Pinokiju i mahne svojim čarobnim štapićem. Pinokio, lutku od borovine, od sada ćeš postati živ. Ako budeš iskren i poslušan, jednoga dana postaćeš pravi dječak. Sve ovo u čudu je iz prikrajka posmatrao cvrčak. Vila je odlučila upravo njega imenovati Pinokijevom savješću. On će naučiti Pinokija kako da razlikuje dobro i zlo. I dok je Pinokio polako oživljavao i čudio se kako može pomicati ruke i noge, Vila mu je rekla da ga uvijek mora voditi njegova savjest. Nakon toga je nestala. Pinokio je bio presretan. Od sreće je zaplesao, što je probudilo Geppetta. Kada je sišao u radionicu, Geppettovoj sreći nije bilo kraja. Nije mogao vjerovati da je maleni drveni lutak oživio. Pinokio mu je na to sve ispričao kako ga je Vila oživjela, a Geppetto je zaključio kako konačno ima svog vlastitog dječaka. Sljedećeg jutra Geppetto je ranije ustao kako bi Pinokija pripremio za školu. Dao mu je bilježnicu i jabuku, te ga je uputio gdje da krene. Rekao mu je da će tamo upoznati puno drugih djevojčica i dječaka s kojima će se uz učenje i igrati. Geppetto mu je mahao na rastanku, a Pinokio se žurio kako bi se što prije pridružio ostalima. Dok je trčao ulicama, čulo se glasno klopotanje njegovih nogu. No, na ulici su ga zapazili mačak i lisac, dvije lutalice.
Odlučili su smisliti plan kako da ga uhvate jer su vjerovali da na njemu mogu puno zaraditi ako ga prodaju Strombolijevom lutkarskom pozorištu. Zaustavili su Pinokija tako da mu je lisac podmetnuo svoj štap pod noge te su se predstavili. Kada je Pinokio rekao da se žuri u školu, lisac ga je upitao zašto bi išao u školu kada do uspjeha može stići na puno lakši način, preko muzike, pozorišta i naposljetku slave. Pinokiju je priča o pozorištu bila zanimljiva, te je odlučio čuti više o tome. Zbog toga se odlučio uputiti s liscem i mačkom u drugom smjeru. No, tada se pojavio Cvrčak koji se ljutio sam na sebe jer je na prvi dan svog zadatka zaspao. Kada je stigao, Pinokio je već odlazio sa sumnjivim dvojcem. Pokušali su ga uvjeriti kako je stvoren da bude zvijezda pozorišta, a Pinokio je uživao u maštanju i potpuno zaboravio kako je sada morao biti u školi. Kada su se susreli sa vlasnikom pozorišta Strombolijem, on se oduševio. Odlučio je kupiti Pinokija, te je za njega dao mačku i liscu vreću punu zlata. Odlučio je da će Pinokio već te iste večeri nastupiti, pa ga je krenuo uvježbavati za nastup. Bio je oduševljen što nema konce kao sve ostale lutke, te je vjerovao da će njegov nastup publika gledati s oduševljenjem. A to se i dogodilo. Te večeri publika je Pinokiju glasno aplaudirala. Čak je i Cvrčak sam sebe uvjerio kako je vjerovatno pogriješio jer je Pinokio očito stvoren za ovaj posao. Zaključio je da Pinokiju više nije potreban. Nakon što je predstava završila, Stromboli nije krio oduševljenje. Čestitao je malenom lutku na odlično obavljenom poslu, a i Pinokio je bio sretan. Jedva je čekao da dođe kući kako bi svoje veselje podijelio s Đepetom. No, tada mu je Stromboli uz podrugljivi smiješak rekao da on sada pripada njemu i da ne može ići kući. Na to ga je bacio u kavez te zaključao u kolima. Pinokio je tako postao Strombolijev zatvorenik. Kola su se udaljavala, a Cvrčak u zadnji čas sazna šta se događa, pa uskoči u kola kako bi pomogao Pinokiju. Pinokio je plakao, a Cvrčak mu je obećao da će ga što prije osloboditi. U to vrijeme Đepeto je već bio jako zabrinut jer Pinokio još nije stigao iz škole. Obukao se, uzeo svjetiljku, pošto je već bio mrak, te je krenuo u potragu za njim po kiši. U kolima je Cvrčak pokušavao otvoriti bravu na kavezu kako bi oslobodio Pinokija, ali to mu nije polazilo za rukom. Prijatelji su bili očajni jer nisu imali ideje kako da ga oslobode. Tada ih je obasjala plava svjetlost. Pojavila se Vila. Upitala je Pinokija zašto nije išao u školu, na šta je on počeo lagati. Krenuo sam u školu, ali putem sam sreo veliko čudovište. Imalo je zelene oči i... Pinokio je sve više lagao, a kako je lagao, njegov nos postajao je sve veći. Cvrčak se s druge strane crvenio od neugodnosti jer je znao da je Pinokio cijelu priču izmislio. Kada je Pinokio ugledao svoj veliki nos, obećao je Vili da više nikada neće lagati. Ona mu je tada čarobnim štapićem vratila nos kakav je bio prije, te je nestala. Pinokio i Cvrčak su tada ugledali otvorena vrata kaveza, te su trčeći pojurili prema selu. U seoskoj krčmi se sklapao novi posao. Mačak i lisac bili su oduševljeni svojom zaradom, a kočijaš im je predložio kako će još zaraditi. Trebali bi skupljati neposlušne dječake u selu te ih odvoditi na ostrvo uživanja s kojeg se više neće vratiti. Zauzvrat će dobiti još zlata. Kada su izašli iz krčme, ugledali su Pinokija. Iznenadili su se kada su ga ugledali, ali ponovo su ga htjeli prevariti. Kada je rekao da žuri kući ocu, oni su mu objasnili da ne može u takvom stanju doći pred oca, jer bi se mogao zabrinuti. Opipaše mu puls, te mu predložiše da se odmori na ostrvu uživanja. Čim je dobio kartu, Pinokio je krenuo prema kočijašu. Kočijaš je platio zlatnicima prevrtljivom dvojcu, te je potjerao kočiju upregnutu magarcima prema ostrvu. Cvrčak se u zadnji tren popeo na kočiju. Kada su stigli, kočijaš je djeci rekao da slobodno mogu izaći i raditi šta god žele.
Bilo je to ostrvo prepuno igračaka, vrtuljaka, sladoleda i ostalih slatkiša. Djeca su bila oduševljena jer ovdje nije bilo odraslih koji su im govorili šta da rade. Pinokio je razgledao ostrvo držeći u jednoj ruci pitu, a u drugoj sladoled kada je naletio na mladića crvene kose, Lampija. On mu je prigovorio da je to sve za djecu, te mu dao cigaru i pozvao ga na bilijar u zadimljenu gostionicu. Kada se spustila noć, zli kočijaš pozove dječake, straži naredi da zatvore vrata i da pripreme sanduke. Djeca još nisu znala šta ih čeka. Pinokio se za to vrijeme družio s Lampijem na bilijaru. Kada ga je Cvrčak našao, bio je prestravljen. Brzo mu je objasnio da mora ići što dalje odavde jer nikada neće postati dječak ako se bude tako ponašao. No Pinokio ga nije htio slušati te je odlučio ostati sa svojim novim najboljim prijateljem. Kako je ljutito odlazio, Cvrčak je čuo dernjavu i njakanje. Pogledao je u tom smjeru i ugledao kako na brodu krcavaju sanduke pune magaraca. Tada je čuo i kočijaša koji je spominjao rudnike soli. U tom trenu sve mu je postalo jasno. Dječaci su pretvoreni u magarce da mogu raditi u rudnicima soli kao robovi. Cvrčak je požurio nazad kako bi Pinokija spasio od zle sudbine. Kada se vratio, Lampi se već bio pretvorio u magarca. Pinokio je bio zgrožen i nije znao šta se događa. Lampiju su narasle duge uši, dlaka i rep. Cvrčak ga je u zadnji čas odvukao iz gostionice, a spas su potražili skočivši u more. Plivali su najbrže što su mogli, a Pinokio je razmišljao o svom ocu i o tome kako se on sigurno brine. Kada su stigli do Đepetove radionice, sve je bilo mirno, a njemu nije bilo ni traga. Tada je Golubica u Pinokijevo krilo spustila pismo, u kojem je pisalo da je Đepeto otišao u potragu za Pinokijem, a u toj potrazi ga je pojeo kit Monstro. Ipak, on je još uvijek živ i nalazi se na dnu okeana. Pinokio je odmah odlučio spasiti svog oca pa je skočio s litice u more. Prije toga zavezao je oko sebe veliki kamen kako bi ga povukao što dublje. Za njim je skočio i Cvrčak. Dugo su plivali morem, a niko od morskih stanovnika nije im htio reći gdje se nalazi Monstro. Na njegov spomen svi su bježali i dok su već mislili da ga nikada neće naći, ugledali su ga. Bio je toliko velik da je Cvrčak zaključio da može progutati i cijeli brod. No, Pinokija to nije obeshrabrilo, te je bio odlučan u tome da spasi svog oca. Đepeto je bio tužan i gladan. U monstrovoj utrobi nije imao šta za jesti, ali najteže je podnosio to što nije bio uz svog Pinokija. Tada kit otvori svoja ogromna usta kako bi pojeo nove ribe, ali u tom trenu povuče i Pinokija. On se nije odupirao, jer ovo je bio jedini način da mu se približi. U kitovoj utrobi bili su i ribica Kleo te mačak Figaro. Đepeto je pokušavao doći do hrane pecajući štapom ribice koje bi kit pojeo. Kada je mislio da je upecao jednu baš veliku, shvatio je da je to zapravo Pinokio. Kada su ugledali jedan drugog, bili su presretni, te su se bacili jedan drugome u zagrljaj. Đepeto je pokazao Pinokiju splav koji je sagradio, ali Pinokio je zaključio da iz kitove utrobe nema izlaza. No dosjetio se sjajne ideje. Predložio je Đepetu da zapale vatru od velikog čamca, kojeg će rastrgati na dijelove. To bi trebalo natjerati ogromnog kita da kihne i sve izbaci kroz usta na slobodu. Plan je uspio i uskoro su se Pinokio, Đepeto, Kleo i Figaro našli na površini mora plutajući na splavu. Ali kit je bio bijesan. Zaranjao je i izranjao, mahao velikim repom te tako slomio splav na komadiće. Svi su se našli u moru. Pošto Đepeto nije znao plivati, Pinokio ga je dohvatio za kragnu i plivao što je brže mogao prema zaljevu koji je bio zaštićen hridinama. Bijesni kit ih je slijedio i kada ih je skoro ponovo progutao, udario je u stijenu, što je stvorilo veliki val koji je Pinokija i Đepeta odbacio na obalu. Bili su spašeni. Kada se osvijestio, Đepeto se samo nadao da su svi dobro. Ugledao je ribicu Kleo kako i dalje pluta u svom akvariju, mačak Figaro je bio pored njega na pijesku, a stigao je i Cvrčak plutajući u boci. No, gdje je bio Pinokio?
Cijelo društvo je krenulo u potragu, a uskoro su ga ugledali kako nepomično leži u plićaku licem prema dolje. Geppetto je bio očajan, te je nepomičnog lutka odlučio odnijeti kući i položiti ga na krevet. Jecao je, ali tada se pojavila vila, obasjena svjetlošću. Došla sam održati obećanje. Rekla sam ti da ćeš postati dječak, ako se dokažeš. Tada zamahne svojim štapićem i naredi Pinokiju da se probudi. Pinokio odmah oživi i uspravi se. Zadovoljno je posmatrao svoje nove ljudske ruke i noge, te kada je shvatio da je postao pravi pravcati dječak, skoči Geppettu u zagrljaj. Geppetto je bio presretan. Zagrlio je malenog dječaka, te su zajedno zaplesali. I Cvrčak je bio zadovoljan svojim poslom. Zaključio je kako je njegov zadatak sada gotov. Sretno se udaljio i krenuo u susret novim pustolovinama. Divan je ovaj Pinokio, mali vragolan dobre duše. A vi već spavate? Onda vam više neću smetati. Samo odmarajte. Sutra je novi dan. Želim vam mirnu i laku noć, mali moji mravići. Ljubi vas vaša teta Nina.